Ki khubor ka Batesi TV. Ka undi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Usembut mendirang ba ka jela basnya halang dahar. Haka ka kandai truk nai wing arajar pausan. Lele jungo ki arngut ki samla puli ka skol ba nehu. Ka samla dari tingen Port Dukai berkesamla Stephanie Shadab ki bedang dan hapedang gejing syak sumar intensive care unit ke Nazareth Hospital hadi mikla mensau jur hagajing syak tenra kali hapla ko skol ba nehu hagit tu hagajan miet kanyo truk nai wing arajar arpusan. Hagajing keram ikilar patai kubor basnya halang dahar ulang baka sarkar hi kan sakit kli narang syadong ikajing lu jing sep hakabede berkabai sumar yakini ki arngun lakolong Nazareth Hospital lani wat ada upoi upot bon hab belit sumar kiru syabar ka jela. Terapi berok pula yoi ke jingjiang gitu aru samla jing masufi kadai accident ke ba isir kaya do kata-kata ba isinai ha ba pline yeng pula iperti yang iku sarkaru so kamram iku sarkar menipek di kampung kon samla jing itu mah gar kumbolong aru berok dengan tu itu gawe kalak kham stable kalak kham ayu itu sewe dang long nang kham don ka jing sutum kham tu Tinggalin sarkar la ong nele ngi bu duai ku bro armot nang batay kesan ti tawat ikjil ju sepo ikjil ya ju bro khay suami claim sarkari bro section baperi yang transport lu menle ba le claim ko hande yu tu driver ba accident tu gamedi ki police la kem yu la don ko custody begitu different section ada Baklaim kot kali don section ba ya kali for white don section ba ya kali don section different section ada angka ankan sim kya gitu bro mila sim kya bede bani accident very serious nu ka mansa kan sul so ka bro odilut bede bani aru pengen susuk la ong la ya kumno kajing pang ba khamdur subo andra din arla si kimla sumar hani ya kata dong refeno sabaru diklim sorry Hey, up, ruko. Shwaba finchet da kajo shi kajo ko umpinyang balapin don kam. Up shwa, namar kaneka kta ya kakot kakya jong fi pat kamaryang rukum jo. Da ka bashet da kaneka umpinyang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pim day pat bante shanala ne bantang pendono. Henry, minta ka ruko
neka repurpose use cooking oil scheme kala ban penkala ya kaneka umpnyang syaka biodiesel. Tinamar kata lembaka ruko kakot kakya pat kamaryang rukan umktasyo.